sepeda murah gini. Iya lah. Ya gitu. Wah, tak telepon ya. Minat tuh. Yo, tak telepon ya. Iya. Oke, tak catat di sini nomornya. Halo, Halo Mas. ini tepak loh sing dodol sepeda nang Facebook itu. Yo Mas. Apa itu toh Mas? Kok ceking murah-murah loh. Oh, monggo Mas, di sama minat. Nah, sama nunggi mas. Aku Lamongan Mas. Wah, tepaan mas. Saman Lamongan nih, aku yo Lamongan. Lamongan daerah Pantura Mas. Pantura. Podo mas, tepaan sih ngono. Aku yo Pantura. Saman Pantura di Sopo. Oh, aku Pantura. Desa Stitar Mas. Tepaan mas, yoran mas. Aku tonggo di sone saman. Ning ngono ra apa Mas, langsung ning omah wae. Tak enteng nang omah, tak sama terus sepedane. Ya wes yang ngono saman Sherlock mas. Oh, oke Mas, oke. Oke. Deal. Wes deal. Aku tak nunggu sih yo. Iya, hati-hati. Tak terus sepeda itu. Hati-hati. Mas, ojek mas. Oh, mas. Mas itu jelas. Apa itu mas sepeda itu? Marani itu. Langsung masuk. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Apa Mas? Taman mas yang ngupload sepeda nang Facebook itu. Oh iya Mas, iya aku Mas. Taman. Iya. Nanti mas sepeda mas. Niki Mas sepeda Mas. Aman pantau to. Cara kegawe iki Mas api. Api Mas, barang Mas. Kita perawan Mas. Nah ini saya lengkap loh mas. Suratnya mas. Suratnya. Ya lengkap Mas. Tak jikno to, tek sampean percaya. Ya mas akeh be. Tak delok sih. Wis sampean cek tak. Mau lagi klasteran ini. Sampai lumayan tuh kamu. Mas. Tapi toh mas. Wah oke mas, ini mas. Tak kira nolong Mas itu Mas. Nah, ini masuk rego di pasar sampai kira 5 juta loh. Ya wis sama 25 juta tak apa. Temen mas. Ya wis gak apa-apa lah. Ya surat-surat ini. Ya surat itu. Kalau aku Sampeyan cek. Lengkap nih Mas. Wah, ya mas. Wes jajal ya mas. Monggo sama jajal monggo. Jajal aja mas. Dia sama monggo sama jajal monggo.
jangan gue enak. Jangan. Rasaku mau tuh aku mau jajan tok ya. Surat wis diweno. Sepeda wis ono. Wah, arek ngono iki. Sudah kamar ya. Mas, Tak, koncone samanmu gak balik-balik, Mas. gak koncoku Mas. Aku kang ojek, aku yo ngenteni bayaran nih Mas. Nanti mau balik ngono. Terus dia sepeda aku, Mas. Ya mbok Mas. Mas. Sama nih, iya Mas kok aneh. Jadi sing ketipu yuk. Sing tuku Mas, gak sama sing dodol. Rumahku. Tinggal iki sak nasib lho Mas. Terus dibayani ya Mas. Ya empuk. Ayo yo wis tak mulai Mas. Tak dilek pelanggan meneh. Ngopo lho, Cok. Ya, Mas. Kenapa? Piye nasib sepedaku iki? Kok temen baku. Oh, aku Pantura, desa Stidan, Mas. Oh, Hei, gitu gendeng. Wes gitu, wes oke lho. Tahu Iris, ojek Mas. Ya, kan ini dong. Tahu ojek Mas, Iris. Oh Mas, aku ngerti kok. Berarti aku ketipu, Mas. Secara saya ketipu ku pada sing tuku Mas saya kok sing dodol yang ketipu Mas. Apa ya? Oh, Mas. Iya, Mas. Tak balik aja ya. Ayo. Piye yo ya, Rek? Demo Mas. Aja guyus deh lo. Lapo ngono iki. Lapo. Lapo wal. Lapo. Minggu. Kok gitu. Tau. Lapo wal. Terus. Jangan apa.